Evening, welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Dialogue ta chan mabam na taram na ukchari. Ngasigi Northeast Dialogue ki oina thamsariba khanaba topic ti step down 10 Kuki Mla Kuki body. Kuki Human Rights Council koba Kuki gi body amakak na habitare kuki separate administration ki demand dalag leriba kuki Kuki singi demand habitare masi he na mapung fana bagi damangta hosik leriba Kuki Mla tara habitare makoi se resign to den makoi na party ba from the resign to haba kugi statement amakak tholak pa habitare masina maram orakanda kugi resign to dena sumak leiba taraga de makoi from sta paraga lei tardi kuki community makoi gi oiba community na makoida leramba thazaba trust se masi walakani habigi pona makak maramaduna kugi hozik talaga leriba separate administration ki demands se hen na makoi oiba masigi mari lena strong oiba message natraga strong voice picket pa thangat pa yana bagi damakta habitare makoi gi ba from stagi resign to haba statement amakak tholak pa hiram sigi matang dani khanani na godori basi khanani na bada saru yabina bai kugi studio da election na lebi ba expert panelist ma'am da sak tak jage ahan badai ka khumna bochage former acting chairperson Manipur Human Rights Commission Babung KHAIDEM mani ka khumna bochari anisuba guest ZUCM gi president oibirba oza MEIBON PHAOMEI oza busi ka khumna bochari ahumsuba panelist AMMOCOC president oibirba oza SM JALAL ni oza busi ka khumna bochari ahan badai oza JALAL jagi lakchage oza khigi Kuki gi oiba separate administration ki demand se documentic kuire talag lai basi masigi matang da koi tungan ba center gi maikedi MHRC ga koi political dialogue for ba kara khana tongna kre but adu bo hojik faw da makoi gi demand sigi confirm chen na lepi ha betare makoi gi demand se phangna ba gi damakta somna kanda koi gi maitei singi so koi gi lady ba leader sing se masi center na koi gi lady ba irang siga mari lena initiative phasana lobirak ta ba koi popular government amakak phasana semak same nabagi khongtang sa pakhat pirakta ba number mora kanda makoisu makoi na party ba from the resign to habigi pona makhak lairi aduga somna kanda zo mo hojik lai basi Kuki Mla tara se makoi na party ba from the hojik resign to have statement makhak tholei ani si comparison jingna tam da oza kamai thamini hojik ki oiba khoi gi lairiba state sige political scenario sida khoi gi miyam na uri basi khoi gi separate administration ye demand to ba khoi gi legislature tara amaga adugi process ta akoi manipur ki leriba akoi kano se mase kaihandana manipur ki lejariba akoi territorial administration amasung magi leriba kano se structure se kaihandana leiba pamba adugi mele yankhai amaga sige ani ge barakta leiba differences to hauji ki waiba political dynamic sida yamna chauna mami taraga lei ado me gi tang ahum 2023 sida akoi gi violence se koi maitei amasung Kuki community ani sige maraktagi hek lakwa hobadagi hauna MLA singsina akoi Kuki gi MLA tara haibatare makoi sina akoi separate administration gi demand se masi kui dana tang trama thoi me gi tang trama thoi adwai dagi warep lauraga demand tobagi potse akoi lakhiba adumaina khangi tabo ngasi phawbada hairiba MLA tara sina akoi MLA famdagi resign tawbagi wafam sulaite ado moigi maraktagi mioi ani amadi akoi BJP na lusingba akoi government sida akoi yaubani adugi hariba minister ani sisu makoi masana minister Bartagi resign tawbagi council of ministers tagi resign tawbagi wafam sulaite aduga somna kandagi makoi lawthokpagi wafam sulaite aduga somna kandagi lairiba khoi speaker na makhoi bu kano tawbagi disqualified tawbagi wafam su laite oi community ani gi marakta akhoi kariguma misunderstanding ama leirakpadagi haibatare akhoi tasengbadi leingak ki waiba policy program khara paikhatchaba madu yaningde haibana chingba madugi kano tawba protest tawba madu democratic waiba mongda yamna phasana taunaba khonaba kaisu kaiba laite adugu hosik lakriba potse violence campaign ama akhoi lenga ki baukta lakpasiga iroina na adum akhoi praja sing se insecurity do phaunar abanina adum community ani gi marakta violence adum tarakhare na violence na maram oirakanda akhoi community ani gi marakta aswapan myam yauna khare adagi yum kai kya mang tak na khare adui taraga su adum akhoi gi manipur si khatnaraga adum yetnaraga adum yana dabida adum khatnaraga leigaduira haiba question ama koi miyam sri sida lak eba siriam na laibak thibani
even kanoda Gaza haidana koigi land da pungtum tumaba Israel na pungtum tumna loisan biraba me more than 70,000 peoples including women and children akoi tumna genocide to thokpidana loiraba adumba mafam adugi kano du phawbada Hamas haidana adugi freedom fighters kangbuduna phajala thamkiba makoigi kano singdo Israeli captive singdo madidu phajana moi ceasefire ma tawnar kanda tekta kaidana international red cross ki mawangda puthoraga thadongna dana kutongna tawnari adagi moi trust plan ama akoi trust plan ama akoi phajana yatna akoi kano ki peace ki road map ama semra khotana international community adu da man tawnari abako like that Manipur gishu akoi sida kalubani gi mark the violence khara thokre haidana akoi Manipur gi leijariba mohsa de gi leijarakpa land and its people se masi divide to yaba natiewa akoi tasengna violence ki matang si dati akoi tasengna violence sida akoi yaudaba peace loving community amoina akoi kalubani gi marakta akoi shanti gi akoi firal hairaga akoi shanti gi khut hairaga kalubani makta shanti gi message bijaraga koi pungning phadhananaba as it is machin manawai bagi lesson tatanaba sumaina koi tawra lakchabaneba aduba when it comes to the demand of separate administration swaisida lakpataragadi akoi we are strongly object it ko separate administration ye demand lakpataragadi adudi akoi khongpham fawba lengdana aduki mayokta akoi objection akoi lei akoi chapchana madugi mayokta lei ana adu gumba Manipur kaihan bayaba Manipur thugai bayaba Manipur gi integrity da akoi shaking to bayaba demand ma khak pairaga Manipur se ngasi phawba nena taba adu ma situation ma restore to bungam handadna Manipur se som akoi gi turmoil situation ma da sum thamgani haba sigi wakhalon sigi mindset se masidi akoi kuki jo community ge cheli naw singna masi in the interest of the entire people of Manipur masi review tawam thoi masi wakhalon je masi hantopam thoi aduga loinana Manipur ge manung siresida laiminari ba kanglu phurup mayam se chana chinna makhata na akoi tungda pamda ba thodok thok tabida akoi nungai yai phaba adumba welfare state ama akoi kamaina purpa yagadage haiba siresida akoi wakhal halapam thoi haina adumaina akoi logjeyeba okay ado India government na su Manipur gi leriba territorial integrity se masi kailoi Manipur gi territorial integrity thugairaga separate administration semba gi wafam leite habana singba home minister Amit Shah gi wafam tongan ba center gi political leader kayana koi thamba wafam leikhre ba ko aduga nakala morom da su akoi Bharat amasung akoi gi kanu Manipur haibase Bharat haibase 1947 da Bharat haibase akoi pokhre ba akoi international community ki akoi ki kanu da legitimacy ga loina Bharat ko nation ama 1947 da pokhre ba ko ado 1947 da Bharat pokhra ba matung da Manipur haibase masi sapana ba timing to da Manipur haibase so Manipur constitution act na singwa sema ga Manipur so poibne ba yes ado 1949 da Manipur amasung Bharat haibase two different sovereign countries ko ani si akoi merger agreement amagi makha da punchan maneba sige merger agreement amagi makha da punchan ma matamja Manipur gi masagi territory yaujeyeba Manipur masagi territory se karina define to ya kanda akoi gi 1833 da ko akoi Jiri agreement haraga su khangna ba ko adumba akoi treaty of accessories haina khangna ba adumba treaty amakhatta Manipur gi akoi gi boundary se masisi north na karaida south na karaida west na karaida east na karaida habase piraga madu international community gi mamangda sign tongna khraba mayam na khangkraba adumba British ka Manipur gi Maharaja ga ani gi makta tongna khre sign ne sigi sida akoi gi Manipur gi boundary se masi akoi phasana define to khraba ne ko hana ningthaugi matamda adugi mamangda te akoi gi boundary adu leram ya leram haibaduna tongan akoi puari gi tangka moina lejaba taraga su international gi oba treaty moina
masak khangkraba aduna define tawkraba khoi boundary neba sige boundary se British na Manipur occupy torakanda haiba boundary se British ki territory British Manipur waina masigi territory da include torga lerambado British na thadokra matungda Manipur masagi waiba adumba khoi sovereign khoi territory moina lejarambado Bharat tinba kanda sige territory siga loina na tinge baneba ado hojik Bharat na masi karamba moral ground masi Manipur se thugai ga dori mono masi thugai ba taragati akhoi miam se tangai phadana pre merger status ki demand da achouba movement ama akhoi mayok narak pa yai haiba se number 1 number 2 akhoi jat kanglup ta yum pham oira kanda mai magi oiba union territory state chemna bagi pot ama lakpa taragati akhoi Nagaland da kamai tawba अरे अखोगी मेघालय दा कमाई तौबा गारो की कमाई तौबा खासी की कमाई तौबा अरेगी अखोगी कनो दा त्रिपुरा दा कमाई तौबा त्रिपुरी की आमा सेम दोइरा बेंगोली की आमा सेम दोइरा नत्रगा अखोगी कनो दा झारखंड दा कमाई तौबा उत्तराखंड दा कमाई तौबा अरे महाराष्ट्र दा कमाई तौबा आंध्र प्रदेश दा कमाई तौबा ओडिशा दा कमाई तौबा कांगलुप मयाम सी तोंगान तोंगान कांगलुप मयाम से माई मागी कांगलुप की ओइबा डिमांड यूनियन टेरिटरी की स्टेट की डिमांड लाकद्रा हाइबा से भारत की सु कंसर्न नि अन मसिगुम्बा मयाम से मसी गी प्रॉब्लम सिंग से एराइज तोरकदोबा लेबनी ना भारत न सु मसे सिदा कैदौनुमदा मणिपुर थुगाइबा हाइबा से मसी याररोइदबा मणिपुर की हिस्टोरिकल प्रिविलेज मणिपुर की हिस्टोरिकल आखै लेजिटिमेसी अदो लीगल राइट historical right मैम सी यंग कांदा इंडिया दा लाकदब प्रॉब्लम मैम दी यंग कांदा मणिपुर मा सामक ता थोकदब प्रॉब्लम सिंग सी यंग कांदा याररोइदब प्रॉब्लम याररोइदब एक्सेप्टेबल ओइररोइदब पोचे सुम सिदे सिदा अखोगी मसिगी पोचे पाइरगा अखोगी स्टेट से सुम टर्मोइल लोइना सुम volatile लोइना सुम अखोगी सेसिदा सोल्यूशन लेतबा तुंगी आसाउदब फिबम ममदा सुम लेबा हाइबसे मसिदी अखोगी कुकी की लेजरीबा अखोगी पीपल मैम से इनोसेंट पीपल मैम से की इंटरेस्ट सुनते मणिपुर की दल लेरिबा तोंगान तोंगान बा कांगलु फुरुब मैम से की इंटरेस्ट सुनते अदो मणिपुर से लेरि से कुकी खक्त सुनते कांगलुप मैम म पुन लेमिनरी बनेबा अदो ngasi अखोगी कांगलुप सिना पांगल हाइबा कांगलुप सिना अखोगी दिमाल अखोगी कनो अमा खक मरी लेना अखोना तौबा इशू अमा खकी victim से अवाब से मणिपुर लेमिनरीबा कांगलुप पुनमक मसिगी अवाब से सुम सांगना लेहन बाइब से मसी मोरली याम चुमदबा थबक नेबको अना अखोना मसिगी मतंग से अखोना अपील तौनिंग बा हाय तारे अखोना हाइजनिंग बदी please come forward with a positive and with a constructive mindset in order to solve this present situation si solve to hodragadi no ye hen worse situation lakani akhoi to gi generation yam akai ba lakani sige mayam si yenga kan da solution gi tamakta kuki sing na khong thang dor pham toi kuki sing gi 10 mla sida akhoi gi resignation gi akhoi loop amana ultimatum pi ba ha ba se say it's direct threat to the peace and normalcy restoration ko peace amasung normalcy Manipur da restore tawnana bagi aduma khoina tawriba asa sida direct so threat amani haina khoina consider tawa tai masi tasengna khoi accept tawde masi ge wakhalon je khoi chumme na khoi laude khoi tasengna solution oriented oiba kuki gi leiriba actually now MLA sing do akhoi assembly da makhoi do mo hanna la akanda whatever kuki gi leiriba grievances whatever makhoi gi leiriba understanding makhoi gi aspiration people gi problems mayam do akhoi gi assembly gi floor da table tor kanda ate kanglup sing sigi su table tor kanda akhoi mayam sigi common oiba consensus oiba akhoi mayam sigi coexistence da jumpham oiba resolution nama पुरकना नबा अदुगी लंबी रोमदा लाकना लंबी याद कदौबनी अदुगी महता नोय रिजाइन तौथु हाइबा तारगति solution लेतबा पोनी हाइबा फमसे स्वाइन थमसे ओके हम फजन थबी ख्रै कोइगी लाइरिबा कोइगी हौजेउसिक लाइरिबा कॉन्फ्लिक्ट हैपतरे मसिगी फुल्ली कोइगी मणिपुर दा नॉर्मलसी अमा लाकनबा होनागी हाइ तारगदे कोइगी यूनिटी ओइना अमते ओइना पुनसलकांदा कोइगी मकोइना तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबगी महुता कोइगी पॉजिटिव ओइबा कोइगी पुलफ यूनिटी ओइबा आइडिया ऑफ मणिपुर यूनिफॉर्म ओइबा कंस्ट्रक्टिव ओइबा आइडिया सिंग पुथोपिर हारकांदा कोइगी फम थादोक तबिदा कोइगी
manglom da changchin bira kana punna hona minabam khakchu change ha ba wafun dunia phaje yam nungai chei ai mathang se papung mani da lak chege ba wo khoi gi mamang da su khoi gi habitare khoi gi lenga ki form se par ga leraga manipur kai be ya ba khoi gi tokhai ba administration namagi demand tarok pa sigi mathak da khoi gi action lokhoi ka bani disciplinary action lokhoi ka bani habagi khoi mayam ma praja sing na haki ba sulai aduga party ki side gi so habitare khoi gi VJP gi MLA yauri badu makhoi gi mathak da so khoi gi party ki side gi khoi disciplinary action sing lokhot ka bani habagi pot chu mayam phong do ki ba sulai hojik lai basina mo makhoi gi ba ko ki human rights council na mo hari basina assembly dagi makhoi form je thado ka damni form se resign to ka damni habagi pot ma khak lai makhoi gi ba lai ba ko ki MLA tara se minister ani yara kana makhoi ki chap chaba firep se loga dabani irang thogla ba ko gi 2023 gi May 3 tagi na ngasi faw ba se khoi gi former chief minister ga makhoi ga pau founder ga lai habagi allegation ama khak so har ba ko ki human rights council gi side gi ko ki MLA tara minister ani yara kana makhoi tara da mathak da allegation ama kasu thanga lai pam ka mai thamini swam tang se oje ke oi da ba pot amani chi government india na loin thuan bani ne moi ge MLA resign to do idea lu na lo de da I have nothing to worry. We have nothing to worry and we have nothing to say. Toke to ka KHAIDEM mod adum akoge by election to bani kendra tara dugi atoba tara madum lakani. Adoge di no problem. But amma kaktang di yang da bana. Manipur thugai na ba hot na ba BJP gi MLA na mapung oi ba BJP gi mantri oramba ani yauraga MLA ori ba taret na moibu sogot pa ohunga punna kuki ga mai chai adom da haibiru ranu BJP gi MLA taret moibu sogot pa ohum adugumba kuki ne haiba kangbu deki la iba kar iba singchina moigi demand se samudra mai da building ama sabi gadabani haibasi oide oiroi daba adubu demand du di asege mate kanna tawi haibu unna nabigi da mukta moiche MLA degi resign to ba adu degi tokpa mioi bidegi tokpa khotpa ba chum matang chum haibu du ne ba adu pot adu thugai ga da kangbu thugai bati yadi aroi da ba ainge matung ina thugai be aroi da be maram chu hairake ba ko adu mamang da thugai ba chu yaroi da ba demand chu loba phangba yaroi da ba jet ka da ba mayam na leiba moi 10% na haraga 90% na yagadab su na ta ba adugumba leiriba sida aikhoi gi manipur amato ina legadaba ni manipur kaiba yaroi haidana leiriba aikhoi gi BJP ruling gi MLA singdo moidu hana moidu step down to na phatro manipur thogai na bage moi tara na kai ga matik thongna phadana to khipsi yarimni moi thongna ultana aikhoi gi de man chu da khoi toe ka na yam sacrifice to utorim ne bako moi gi mieng da adu manipur punna na bagi da mukta manipur khai ba ya de sarkar ning thi jana yang bi de haidana khoi kontra ga tare chi to e ni phu chi to e permanent le mo bu moi kanu se khai do karaga adu to bu de ya da bra ba adu na adu ki potu da pochi kai bu de ya da ba pot amani na reko ke ge do na sacrifice ki spirit oi da ba pot amada ko sacrifice moi civil society na kanosida inchila imne ba akhoi gi di manipura pumba wagada ba kaifam chu thokta ba sigi da mukta kahin darna ba khoi wahalib si kok na ba haidana akhoi na madugi resign to dana kanna akan bu pressure pe dana jon 18 times to gada ba do madugi na tawdre ba kaifam thokte hai bi gi maram di karina da manipur da article 3 ke question arise to de Article 3 da haibasidi ngambaki khaktani Article 3 da haise musi through your channel karbu hage tongana koi mapum da hage na tambani formation of new states and alteration of areas boundaries or names of existing states parliament may by law I will never go parliament na ainge matung ina state ama pikthok pa chawhanba reorganize chawba yai haiba yai haibane ko tawgadabne haibana te ngambaduni me haibane me haraburdi
Meduna article 3 lakpata me the yawriba yai haibanina yabigi maramam di piroidra. Maram do pibata yadreaba. Akoina September Amada, President of India, Prime Minister of India, Governor of India, da any Yaujaba Ukinga retired judge Kamayam Sava, citizen police justice I Namalayaba. Adugi do da September Amada memorandum of Tagraba. No, it is a phone giving. Current Tagra Indigenous People Chingi Oiba National Commission Amasembi who I see. Natachana Prime Minister na September Mapala Tarara to Lautokare. I could get to the gate of war and the Suyako. Then Anishubada, Quetaret Kimunda, Anishubadimanda, Manipurgi, Kanose, communal landa, ethnic landa, community landa, state people Yade, Union Territory people Yade. Since 1947, Indiana Ninkatamba Matunda, Kanglup Amaga Kanabi the Mukta, Hindu ga Muslim ga Kanare, Shini Hindu state, Shina Muslim state, Shina Kashmiri, Shina Gujarati, Gujarat Shingi, Adu Shina Tamil Adu Hana, Kaibe Yadreba. Adu the base, the Hana Legi with the Nataba, Hindustan, Pakistan Legi, Nataba. 47 ki matunda communal landa, community landa, state people share. Yara roya. Said people yate, I know why they hide away I go. Question Torakadi. Assume Mama, Labasina, Kuki Jogi, Union Territory, Legislative Council, Assembly, Labor, Contra Labor, Pire, I wish we talk there about. Madam D, Hosiki, Kuki, Hyper Group, state people yate, Aduga, Tonganba, Aduga Group, Hyper to that, Adutoba yate about. Yes. Yadaba Sina practically we told about Supreme Court, so Yara with the Jammu Kashmir, the Hari duty, Jammu Kashmir is Teramo, and later Babu at the Togabia, the Hana Togai Tokreko, assembly later in that. Amishana 2019 old man Togai Tokreko on the Supreme Court, Tarapakan, Simalam Sade, observed the Wabako, Anna Sakana, Sakargi Policida, Togai Gibetuna, Moyidi. Article 3 to so applies to Tawaba. Karinobu, my Marzar the Changi Banateba, Matangi Ram the Lakadori. Adana Marzar Natabani Yaujegi Haraga, instrument of accessing Makada, Torga Yauji Banina, Mazer, Yamento, Banatabanina, Nito, Hira, Harishina, Yaujegi Bani, Moyidi, no problem, Namgera Namoira, Article 3 to Nare. Ado, Adiki Poto, Manipur Dadi, Amu Yadeba. Karina Yade. Article Chahum Humpuhumdoi of the Constitution of India, Asigi Matung Ina, Akogi the D. Objeki Nintau Panbalai Paxing Treaty, da Agreement, da Karida Changibu Mayam Se. Masi Court na Supreme Court Pavuna Kona Janslo Bayadeva, say Article 363. Bar to interference by courts in disputes arising out of the certain treaties, agreement, etc. Manipur treaty, Mada, agreement, Amada, agreement, Yaning by Yaning Daban Amaniko. 1949 September Kolmatoida, Manipur Ginito Maharaja, Wada Chandrabu, Atopalai Park Shillongda, Manipur da Nataba. Miram da foreign country, Mada, Matamdu di foreign Oreaba. Azuda Namdana, Choi Tonatana. So to get to the Aina Yabaya money, Maduki formality Mangaga, Loxinki, but in Chinaki, Oibanina. Adugum the gate treaty da agreement that Toraga Togi, but Port Amimatang da Supreme Court na Kanabangam de any court na Kanabangam de. Ador de Article 6 put Hogani Togairo and Hibisi Mukanamangambra. Low court tangam the Bapoto Parliament among Gadra. See, one yamlay, Irai Libadina Teco, Sige after say Manunda Manipur Gumba Aduga Nito Macha Panba, Maning Tamalai Pagam, Weramba, Bharat Sarkarga, Mong Amada Yanaba, Puraktana Treaty, Amig Makanda, Pungi Bese Masigi Matang the D in the other Lady Supreme Court na. Question to Wangam de Kanaba more people except presidential reference Natana. Okay.
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯣꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯕꯗ 363 ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯕꯥꯔ ꯇꯧꯔꯕ presidential reference ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯒꯗꯕꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ international lawda international gi tongan ba principle leiriba asida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯊꯗꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ uti possibilities juries international gi treaty taunaba mayam sigi adugi daba principle amaniko uti possibilities juries mase karino a principle of international law that preserve akoige kanodo hanigi boundary pundringi mamangda leiba colony oringi mamangda leiba boundary hai akoige da hai taragana india da pungi banamin aduda chief commissioner ki province oina lei haina logodaba 15 October 1949 okay schedule 1 da yauripse schedule 1 ki state ki list state 18 sube state ta yauribasida leiba boundary se Ziki pundringai mamang de hek pulak paga constitution chanadringai mamang de leiba di 49 ki 15 October de gina 26 January 1950 ki mamang de leiba okay aduda lausalam ni dno ko parsi yodringai da chief commissioner ki province ne ba aduda leiba area du oigani haibane haibidi square kilometer lising kunitoi chum kuntaret achi leigani haibane hairi report asa uti possibilities juries aba international law masi kanoni principle ni law maktinate principle singa aga loinana article chahum hum doi asi kupna nainaraga chahum thoina khana ba yade court na khana bangam de araga court na taba supreme court na khana bangam da badu parliament ti karmaina ngamdori ba adu ki question la kana ba aduna adu malai baduna adu ki da khara hena mayamam tongan ba further study tawbi da ka dile ko adu malai ba mayamam leiraba asina maram oidana manipur se kanaba yade ba adugo bi yade hariba port se saigi community da based oraga ethnic da based oraga pibi yade na aikoina memorandum da hagi ba port ado handak ngarang nan mayam haina redna nangi AK Misrana security advisor government indiana akoi Kuki ga wari chana bada community da based oraga pin na bigi leite yes haina haibe se machine amuk efam taweba marmaduna Manipur ki kanosidi kai beti chunga yaro ba any Kuki homeland gi oiro natraga Meitei homeland oiro natraga Naga homeland oiro adu oiro Manipur such on lady bese Meitei hakim Meitei homeland gan tan be yaro ba adu makangbu magi adu du haina tan be tan badi yai tan badi na mechenong choblum na tholu ade America se ai gi na haibi oina Talibazu da phangba phangoi da ba oibo oroi da ba na mani tan bai bi di yai ba ko mi gi right ne ba anything man pa ma da tum hai bi yai ba oi ga da oroi da hai bi gi wa ne ba adu mi gi pot am lei bani na kaini ngai bu di leite ba adu bu adu na hai da na so ain chata ba lepa oi bani na mathong mong khang da na kok chu tau ji su ya bani na hoi adu di kun tung da bu di yar oi adu so section da di yar oi ba beware hai bi do yes section da di yaroi aluga kaina na bu manam ne te kaina na bi manam mal pa kanda manipur gi jun iten utkare mera pai bi singi na halul singi thongna china hakta manipur si blood bath oi ga da banina manipur thugai bi question di erai sung tau ro ba okay o mena la kama air bombing tawba ama taw sung amoi da ba yaroi da banina Prithvi ki lepak mayam gi miyang chang khada banina hoi khara di wane koi protest wo khotpa mayam da adu gi wanga du othokte live point di hari bu mayam je mo ge mele tara tokne to hai na khone ngi chathen nga ginate government of india na khoi da sanari bise okay masine ba khoi na yengadar che karigina hai ba kanda ya na 11th of August 1947 da
pura ning tangwada ba numi mari ni waling aido aduda British dominant of India kanu da understanding da dilera baniko asina them dana naudana boda chandra da tauraga partial sovereignty lokseleba India na karikare defense foreign affairs communication asi pairage aduga nangi makata ba nangi naning tamadudi adum lejo haidana 11th of August 1947 da instrument of accession chi tauraga punna nabige lambi matawre madubu loire hana 15 August to mu lakpa kanda adudigi chaya maga thakra ase khoi ning tamabani haidana ler kanda 21st September 1949 da amuk mitop ki lam mamada akhoi gi India manipur gi manipur cha autonomy sovereign state kumba amaniko masida la aga tawbana taba asida na koi na wakal gi terrorism akhoi gi kanosi psyche terrorism haitare adu gi tawraga themdana naudana borom se silongda mukta lapiyu adu da haidana namdana kauraga 15-16 September chatpaduna 21 sida namdana soisi tawreba aduna adugumba tawgiba adugi poll oina in illegal agreement adugi poll oina 15th of October 1949 sidi India gi manungda yauma haibedu oireba take over haibedu oireba adugi oihibaduna amuke dawre adudagi hek oirabanina marup tenalam de sunangi jochida mapam chanu pamo aina de swaida pamo ga haibedu tawdaladana yamna hanthaba thakta Parsi bawu yaudriye yanan badu chief commissioner province aidan tha khardo constitution chatpa numit 26 January 1950 ki mama 15 October ki na marakse tha mama kairum se masi commissioner chief commissioner ki province na thamaga yam hantaba ta thame Parsi state ta thame then territorial council advisory council territorial assembly then 1972 ki January kolmatoi khaptada chahi kolumdoi leraga chahum kolumdoi thengthana India gi state ama oina tawrimna aduna adu hek torpaga India de hek pungi baga pungi namdana option gi ba namdana tawbirani na tawhin gi baga loina na chahi mapan leraga 1959 da amu ba ain black law India gi mapam amata da chatpana taba except Kashmir to 1990 digi chakadurmi 1959 da Armed Forces Special Powers Act and blackest of the black law quite digi more about draconian law ne highly visit tawdana maroina akoi gi Assam Manipur harami the 72 dagi di pulop ki oirerga sima ekasima kada award anai tore sum tore aduna phagar mafumang khangdaba adu tawba black law kaya ama chalaire draconian law kaya ama chalare adudagi illegal annexation adudagi mathang lartana recently maraktawan samjilaga handekta sangai festival haidana me ohumdagi hojik phawbada chai ani makai kare helaba tangdu laitaba human right laitaba right to life laitaba lambi chathok chachin yadaba aduga aigi yumda aibu aigi iramdam asida aibu refugee ohenba mi lising humpugi na maramdam manipur sida refugee oidana leiraba asigumba mayam asigi marakta lambi chatpasu yadaba adagi di makhada chatpa yadaba masakta paibechu lupa lising ahumna yawadu lising kunna paigedamne haiba adugumba suk wana tumba chaba hippa tawba leitana akhoi yam maru oiba right fundamental right ase asina henna maru oibeduda khoi gi identity manipur gi utkadawribani tourism utkadawribani chumi Shanghai Festival to Pate Hibonati, Chumnage normal course, the quality from a port never. Adu Henna Yum May Sakran Riba, I Lambi Chatpaya Riba. I give Pamunka, the inner Saxon Bawuda, Sakchaba Changba Yadriba, Mapam Duda, my eye to die in a Harao, Kumato, and Todrish Kari Atanova. Marmaduna, Hoseki, Toriba, Manipur Sarkar, highly president Rulgi Sarkar, a popular government, Adusu, Mayamna Pamadu, Yaudre, Haidana, President Ulnakara Pagada Haraga, Machine Hena Montada, Bapotam or Hele, Karotara, Thread Kang Mangani, can be them Tatoba Duna, Korot and Kaicham and Manga Dore, Adur Budi, Sigi Pibum Sida,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯐꯍꯟꯅꯕꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯦꯍꯦ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯔꯕ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯕꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯕ꯭ꯔꯤꯐ ꯁꯃꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯥꯎꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯩꯕꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯀꯨꯀꯤ MLA ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏ 10ꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯁꯥꯡꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ MLA 10 ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯍꯣꯠꯂꯤꯕ ꯇꯥꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MLA 10ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯈꯣꯏ 10 ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯪ ꯐꯝꯗꯒꯤ MLAꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯏ 10ꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯗ ꯂꯦꯞꯂꯒ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯄꯥꯝꯂꯒ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLA 10 ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ 10ꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯅꯤꯡꯂꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ organization amakakna NGO type ni mujo adu masina hekta to haga to kadam na te baka adu to kadam maram du moi fajan pi de baka adu ga moi to kadam maram kai gino haibu ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯈꯣꯏꯅ 10ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ 10 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ 10 ꯈꯛꯇꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯁꯤ 10ꯁꯤꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ 10 ꯃꯥꯡꯕꯒꯤꯁꯦ 10ꯁꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ 10 ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ 50 ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ
Manipur akoina kanaki hadi bari representative koi community si tawjararoi public singsu yare community sing lo ma yare han lo si amramda aro mo lo ja khrasu Manipur di separate peer roi bako duga Manipur su thugai roi bako aduga di hai bo mo represent toriba sing tokhi bagi meaning legi braba adu government mo na khangre government of India na Ministry of Home Affairs na or Prime Minister na Home Minister na direct hai kam ni moida aduga kai no bo logi separate pi roi UTP roi state pi roi hai friend hai ki bu hai di ba du bo government ke against the masi hai usi command to ni mo yes hai na ba ki mo mo ise pham de ki thadok laga pham de ki tahalaga ekoi resign to re ekoi di Manipur da lei roi Manipur da pula roi yes madugi de makta mo resign to buni har ani adu di Manipur da lei roi MLA oibo oido adu di makoi mathau ni ko adu ri Manipur gi de makti 60 MLA di da ka oibo gi de makta mo yam le kini mo ne to khasu atopa mo rakhigini masi gi example ma ka haije gi masi aina haira mai sikai no mo na amaka hai ha ko mo gi kana na Kuki Mla na masida koi 2023 ki May asidi na koi Kuki Hills hai Kuki Hills ka Meitei Valley hai Meitei asi koi separate oi khabni hai ado separate oiwe na moi wakhan lo ne ba adu state ti separate oi khidri ka physically moi na kha nungai na dabagi amaga pen na dabagi changthok changsin chathok chasin tawdawa dani adubu political gi demand di separate oidriba adu physically khra tawani adubu makoina yawroi harsu takseng da sen tawdabani ada masigi community ka amakha ki aine he habiduni kam meitei ga Kuki ga changna yadre unabi yadre infan da lebi yadre adu je khoi ge state maloge mo khanarabani na khoi di changaroi han mo yanadabni khoi changaroi na khoi ge separate pi habidudi masi mogi demand se asoiba mani aduna madu ubede gini government India na kanglup amaka ki mingda kanglup amagi mingda koi state oina union territory peer roina open declare to ise asida sumla pa matamda aina thamjaning badi kai gino Manipur da represent toriba praja singi mihut amabu kaisu leitaba mongda Kuki singi praja singi apambagi against the ado moi lori decision Kuki human right lori decision se aidi lalin lori ado haidi ba MLA singi apam sunate mse moi haija su moi MLA na resign to uda banate aduga public singi su resign to halo yaba moi gi representative similar aduga masi resign to bagi mangja ba example pigi ko matamam da Manipur da sigmasi lo ma tested oi gawni Manipur da tribal singi district council da koi 6 schedule PO hai na demand to re go du na koi masi resign to bon khak natana election vote to wu to ya ro na sei banga ta mangja khrabani adubu upai leite bagi muga election mo hane to risini amuga tawraga amuga represent tawraga tawrisini adu pi ga government na pi de kansida moi sei mata mahu gre ko ani shubada na mola ka hojik edisi de all tribal ni ko adu ani shubada na muga ai koi naga MLA sing che election boycott law thokre lepia rena matamada law thokra madu MLA je koi lepia dre adu mafong khada Kuki sing na muga mission find taraga naga ge area da uncontest ka bu yauna khrabani adu kana ba kai leige ka adu ahum shubada na muga kai leige MP shumu boycott to da koi lepia rena adum tamusu muga Kuki na muga ka thokre akim gang ka bu adum ne to thokre aduna masi kumba koi hojik Kuki singna resign to habsu madugi kanabo hamba tokiba ADC election boycott tokiba naga singna MLA boycott election boycott tokiba MP gi boycott tokiba adu moi phatti habnati ko ai example pijabani ko moi demand gi betu ene lep tokibani adubu madugi kanabo phangki de wani adubu
mangja badi leiki ekhoi representative ma lehogdabagi awabadi sum nangi madumaina hojiki kuki sing human rights sing hariba demand chu resign to khibutagadi public sing awabasi soiden lakani ajuna masi yengagadi ekhoi kai ki rogasu ekhoi masi kuki human right now demand to bisi kuki singi aina hajini mudi mokoi gi da hajini mudi kuki future sikrai lege se kuki human right council sina urabra kuki future tungi oiba kuki future se urabra aduga masi kuki future se emele ta sina resign to tungda kuki future se yamna tungda yamna afaba phangani habagi thajableira aine ujabadi madu arin batani adu supudi hariba hojiki moin resign to bana hariba emele singsina namfu de tawga mo public na pressure pira namfu de resignation pira asu madu pira pa resign do maram sadadi thitan tawga pira puni hadi aside accept tawroyaba okay maram magi thamoi digi taseng aise aigi the parjagi interest da aigi si tongan de manipur sida ko puning dre ekoi jati se tongan muk se khre na haraga masana resignation pi betadi fawa natadi kana ko bogi maning da in the group ne tobini haraga di hariba resignation da accept tawdre sum chakhi ne bako aduna masigi thawakti kuki human right and demand to viva punama ase khoi di hando haningi kai ma hando haningba kuki future gi manipur future gi nusi sanan leina bagi dama atungi miroingi dama yenga di kuki human right demand to riba resign to have step ase athung tam hando ko phei haina hamrang ni thamji okay am phala thambi koi gi for the future of Kuki community amadi Manipur gi future gi damakta Kuki human rights council na Kuki MLA tara resign tawgadabani haina lokholai ba step se masi handok pasi yamna mak tangai fadi handok pasina chumgani haba wafum dani thamri se ai mathangi anishu round pabung de gilak chege pabung ji resign tawbagi wafum amkha yam kanna bukalai but lakningi ba point was nana sonsai thambi ba ko resign tawragadi mokoi na taliba separate administration gi demand se fangadra already koi center gi site gi di hariba demand se koi maram chadi habagi pot makang masi pi ba yadi pi roi habagi pot makang so haraga su laikramani adu itaragadi masi gi tawraiba demand habitare koi ku gemele sing resign tawgadabani habagi tawraiba demand sigi behind the scene hidden agenda se kari oigani kamai thamini adu mi khang na rabani da aduga jeki moi tok tabi matang do MLA se namdana ton me yade ayane yade ba chumna appeal to be ko asna do or ra to da na ko so hairi dana ko ko ge leiba ko ge BJP ge leiba no sa son to ngam di to o na chumna ko na kamin pi ba appeal to botuna amane ba adagi hoi adu maina moi na so noi tara se to o na chumna appeal to ba duna amani adu tok sabi yaroi doctor di tanga sobong na doctor di noi gi adu pata ba thorok pum adu noi dai puja gadam ni kai na hair ama adu re di yadre aina yadaba pot am oire MLA amada mana to godori ba thabakta chumna suggestion pi ba advice to ba natana nang adu ngangadam ni assembly da nadra nang adu thokadab ni haidana dictate to ya dia ba madu gi do khoi ge loga maril na banina 104 Article 104 of the Constitution of India, the powers, privileges, etc. of the House of Legislature and of the members and the committee members thereof. House ki member or committee ki member, MLA, amagi power, privileges, yam layaba, whatever man ngang mado, mapanda lo kota challenge to bayade. House aranba, house ki the konam sokpa mangangene. Ado house to gi speaker na house to na lepsaraga house to gi privilege sabra sadabra ado gi mabro tanthokam thokra thoktabra do house na lepsaga dabani whatever a member of the legislature nasra parliament ado na madangang bado ado mapanda lokota nang le ado ma praja mayam da chairi karigino ado nang na ado tori kayino na lokot na action lo yade ba ado adugumba pot ma oina mana topum topum to the dictate toraga
nang adu ki khanaba matam nang thorakadabani adu adu tawgadabani haibana chingba amanta yade masi aina yada phot ne ba aduna icham chamna appeal tawjaba moi phangba phangdaba dugi do secondary thamo chumna to haibadudi I have nothing to say. Talk to me, again. I heard the Yaro talks to Oyaba. My one of Higre. Other than Namdanator, they talk again, speaker, if the speaker na Masaga interview to doing Yam Yang, but Namtak Helaga, act of terrorism, Toraga to Ibra, so it's some Natoribra, Mantoning Natoribra, Toraga Pira about the Carino and young Yam lady. I think that. Lady, let's searching though. I go in a panga have the Haveni. Elected or in Nidra, me listen to Arakun Contraman and the Kali in Nidra. Adu begin Mela Mo, big privilege from Aduna, separate and Mrs. Tony, I had a tala of the Emily the Lerner Mantri where I need to talk to him. My cabinet to get I have a Lovusonata, Bachimin, I have a Lovusonata, I to get Mayukta. Stand told him never some Tantopi the big one never, BJP action lobby the big one never, and would be a man, Suyarim never. And some talk to oil. To always over Nati. Zahid Mana, Moitara do Tara, Manamodum, Maming Tara, Madum Torakani, Moy Lamdugi. Aduna do Malay, Beduna, Masida, Moy the talk with the Daikoida program, where any oil habitually, Chumnagi Apple Masama Tobani, Aduga Apple do, and Post of Suyaro. Was it key? She put them a kid wholly, but say, and so as I have that. I quite a sense of security, Malandava, I quite a papun bagumba, I quite my sen markta, objective puchel, she picked up from the co, I quite my tegi, I quite cookie, I quite kabugi, I quite nagagi, I quite pangangi, I have a port amarum, the Torre Eva. Masi, so yam tum the Portamani. Yes. I do Kariganabu, I quite manipurgi. We as a manipuri. Amoinaga Hainaba. I as a Maite and I hiding there. Manipuri to the Nankar Majati, no, the Maitani, Habidiaco. Manipuri to the my Bonankar Majati, I Kabuini, Manipuri to Nankar Majati and Paitani, I Taduni, Habitu the Ayaba. Ada I coy, I said some Puchel, Samagam, Pedana, Panganga, Metega, Kukiga, Metega, Nagaga, Kukiga, Pramanbu. Paitega, Kukiga. Some Tona Kusum Taupa. Aduna Marasakana me and do more than some Canada another level. Yam Chakota Kamuni, Nagago, Cookie, Mutonavani, Cookie, Paitem, Tony, Matega, Pangamutonam, Nato, Tony Jerunga, Naga, Atopam, Katonavani, KHAIDEM, more than Noknapam oil. Said I could sing the Piarabanine. I could Manipuri, pull up chair. I could Kada, I could Yunda, Manipur, I have a young mamma. Like this, Samu Ganda, Machang Manaba. Masakaram Tokadegi, say, which Kangdana, you may tado cadra. Ishing Chashin Gadra, you may tado there with the Kalai Dorin. As they Samu to Kalman Hakan, Jack Kalman Tantokan, Jack when a Sugan Canada, Samu Zeman, Buselapani, as they give Makona Mubudi, as the mana Utupna Tomure, as the Makon Kaugatori, some that some Tongue. See, I'm Pajaba. Akogi riddling terms ki whatever. Kama the Samu Machang Makaram Tanto Kadage, I will say quick Kanga than Lereba. But Sakarna, Akogi in the Luxin Birage, the Cham Chamna Hirosineco. No sovereignty to surrender Toro, Queloxin Birage, young Birage, no Gatani, Himbunga Moy, high no good Peter Kando say to that. Yaninge Yanu to Wigre, a Chobanina. As we cut up a general to Viro, I got no again. Say agreement or Sangi Bakaki with the ZUCM 75 to Sangmani. A Pajana, Yana said to pay the Miko, number one. Yes, Pirani. At the assembly, Legata Miko, assembly to Akumi, I'm there no contract, assembly or hello, or High Court Pig the Miko, High Court P. I think I quite a Chumma. I quite a lot said to what them to what my coach out around no in the Tory say. ZUCM around the 75 to Oyibado. I quite Manipur and the chocolate picture pickraba. I think a Montreal Carishing to the central government, more about the Tabaya, Potama, or Caleb. I do get talk to that. I quite it over the Dana. I quite won't be Nabanadana. Manipuri say particularly my taste anti India will lead Aduga Harke Mayuta Land Tory insurgency the Kanan Poropono.
insurgency poi bese Bharat Sarkar na natra ba Bharat Sarkar na pokpi bana ba karigino mana thina sum tawrabni na macha do thina tawrabni na macha do mama do da ram tawning attack tawning edna duna sum tawhalle raga lam adigi maunda sum sawalaga magi kaim yengbe da badu da dudi haidna manga toruk thoyaraga hekta mapa se mayokta India gi mayokta tawri imne ba adu kan tawhlim no India ki policy program sine tawrim natro matu ngak na banana bajapa thamjelle adu degi amuk manipur ki lari ba maina pai be karib se lalobi singi mama ne haina khalle insecure ma in Bharat na khodi yengbi ta dana insecure ori basibu amuk ngak na bani haidana la ibasing ase la iba security forces mayam nan manipuri mayam adiki Bharat ki India ki aduguma lairiba bureaucrat sing sinasu mui insecure oire kariyano ibu mete de strike to yam kan mane ko adu to jun na iting ai jo angak pani ka hai mui si insecure oire ba sipai lak kari lak muk lai hai se lising mangdra muk lai hai se mui si sorok chat padana koi ama chachai aponte ko mara pai bim thang da kai dora kani hai bigi pot asom da mui si insecure oire ba ai khoi na mui insecure oire na adu masi pai maya masin toroga ko da ngapi da begi lambi chat pada chakano ara noi Kuki ke noi khalan da chakano chamai de ge hangano adu som palen de ge hangano hai dana akhoi mayam sina India gi sipai sing sida amu insecure ora ba insecure anina ba Manipur ngak pol lak pagi maming da laiba Bharat ki security sing sina Manipur gi thauna nongna sida insecure oiba moibu nung langa kadra taw nawri kabla kadra haina ki bigi somdana muka Bharat lanmi na khoide kadora kanim NSA pangadra adu degiti lalhoba changja bamba imung ni ga na haijil laga phagadra ka haibigi sigum gi port ama leire ba aduna ani hade yam lei adu hujiki atop matamam da hujik yam kana khone yengadap se Kuki da sawadaba adu da sawadaba na te government India na thak palangni haina lobi ai manamdi langsil chingje chi lai ban na trai mi okay chawgolo ba mam chi nong ma da ni da humni da mangani da tham da lo chali Manipur gi Kuki ni haiba mapan dei changba khara manung da laramba Manipur thokai ba pamasu to khara ga loktuna raga top terrorism toriba asina Kuki punama ka chi chu hum da na pura ba asi umma tori se bhasa ngai khone noi boy dana chaina warakpam thoktro okay aduna ai khoi se Manipuri sing se ai khoi na kari aran ba Bharat ta toru degi Bharat ta khoi na pullu ba da yeng bi gani haina hairaga ai khoi da akan ba threat tama ai khoi ki punsi life and ai khoi ki human right ai khoi ki punama ka se kak that di ba ai khoi bu yam na han thaba thakta ai khoi ki sal awai ba bul lai do aduna leingoi da makok kamachi aduna nei raga thamada na khoi chi lai le ba aduda khoi chu gyam ta ba yare mi je har che adu ki lai ri mun le khoi kalam an thok ka dage kari thok ka dage hai ba se okay democratic way da legally politically punama ga se lo chala ko da politically thengna ba ma changya ba khoi India de ki toke hai na khoi na tok pang manate hojik lai ri ba sida adu radi adum tinaraga adum laiminaraga politically constitutionally legally adumba pattaba system se asi mayukta koina thengna ba changi ai samai aroi da thamjage ai lo shalapa conclusion point se oza mai bonda lakchege oza mokoi gi press statement da yawa form khakse koi gi political gi ware from lo na bagi damakta koi MLA singi thotang se to gi metik chawi na public interest mokoi na koi hariba steps sing se lokhat pam thoi ha ba form khak su phone dori ba dajik lakchani ba question de koi lo shalapa oina makoina resign to ba or to da ba masida problem ka shu laite makoina resign to raga so to ban ka thola agi maut sin ba thola kani ha potuni aduga resign su to roi have office pa bunu su thambiri so is the conclusion point when I was arguing about opinion thambiyo sida koina tentang ka thola ga matam slai da ni na okay moi resign to da ba ha ba se moi political gi demand da MLA yam daka oi yes
MLA yam daka oi haiga MLA thado o haire misam moine demand tausi haibani moine khali se moine haibana contradict tawdraba political demand da MLA si yam daka oi ba adu di daka oi mi bu resign tawro haire adu resign taw thokra se ba misam moine thengnabaga MLA thengnabaga kai difference legi ba moige important haido adu importance do haibo endam moine khali bido मोय खरे हाइदी बिदो कंट्रास्ट होवे अदुना मसिदा खोइना यामना कुइना खन्नबगी आशादी थोकते अदुबो आइना हाइनिमदि लास्ट पॉइंट दा हाइजानिमदि अखोइ कई गेरसु अखोइ मणिपुर से लेमिनरिबा अखोइ जाति तोआन बयामे अदुबो मणिपुर अपुंबगी येंगा ngang पमतमदि खोजिक मतमसिदा याम सिचुएशन सि यादरे यामना क्रिटिकल ओइरे लाइबा कनेसि इशू सि यामना कने तोरे अदुगदि अखोइना खर हाइदबो आई की कम्युनिटी इंटरेस्ट द खक्तक आई कम्युनिटी कंदबि यादे आई नि कम्युनिटी कंदबि यादे ना अतोप तोपना नागान सो आई की कम्युनिटी कंदबि यादे अदु कुकी सु कुकी कम्युनिटी कंदबि यादे ओदो पांगन सु पांगन कम्युनिटी कंदबि यादे मितै सु मितै की कम्युनिटी कंदबि यादे हाइबा वखलुंद खक्ता कोक थादनरगदि मणिपुर अपुनबगी मणिपुर हाइबदुदि ओइरोएबा मसी अपुनबगी मणिपुर ओइगे हागदि हाइबा नागागी वखलुंजी कुकी फजन खंबा ताबनी कुकी नेसु नागागी खंबा ताबनी अदो मसीगुंबा लापंद मैतैसु पांगनगी वखलुन फजन खंगदबनी अदो पांगनसु मैतै वखलुन खंगदबनी हाइबा पांगन मैतै कुकी मैतैगी वखल कई लेगेना फाउदोकनरगा खंगनरकान खक्कदा अखोइ इंग तपदु लेनेबा नतबिदा आई सुम आई जाति मुपियारोय मिगी जात मुलसोगी जात मुपियारोय हाबी वखलोन खक सकदि अपुनबी वा नतबा अपुनबी कम्युनिटी सिंग लेदिबगी नतबा असिदा नतबिदा तोआन वखलोनगी हजिक अमा नांगोरे अखोइगी अमा हाइरे अखोइगी हाइबो वखलोंदा लेदि फाउसिदि मणिपुर द पीस लापंगमोय अदुगा अफोबो मणिपुर सु ओइरोय मसी खलि फाउ आई कम्युनिटी खक्की खलि फाउसिदि मणिपुर दे इरांग हाइबसि दुम लेखिनि अमा नत्रगा अमा जुम थोखिगनि अदुना मसी गुम पुनमक असे थादोप मसंगेबगा अपुनबो मणिपुर का याम नुक्सी सनल लेगा अखोइ तुंगी फ्यूचर की अफोबो स्टेट स्टेट लेबा ओइहनसी दुगा लेदिबो पुनमक से इंग तप लेहलगा अमगी वखलोंदो मागी वखलों यामसी कोऑपरेट तोनरगा कुइना कई सिंग लेदिबा ट्राइबल सिंगसिना बेली लेदिबा सिंगसिबु कमाइने तोरगा मोइसिबु मटिंग तोसके बेली लेबिसु सिंग दे लेदिबा ट्राइबल सिंग कमान मटिंग तोसके हैना खन्नरगा मतम खकदा हाइरिबा इशू से काइस थोय सेपरेट ओजु पामोय सेदुगा अखोइ यूनियन टेरिटोरियल नगर खरगे मणिपुर के तोआ चखरगे सु अफोक थोयबा अदु मोर डिफरेंस लेरगदि आई खक हाइदि आई खक हाइदि लोय मक तोआन थो अनि हैबा से लास्ट हैम ओके आई की हैबा वाखलोन से थादो कांदा अखोइ अपुनबनी आइडिया ऑफ मणिपुर ले यूफॉर्म ओरा कांदा अपुनबगी वाखलोन सगन मिलरा कांदा थबक तब तारागदि ngasi थोइबा कॉन्फ्लिक्ट्स थोअमोय हैबा वाफमदनि थंबिरिसे बाद अदु बौजिकी कुकी एमएलए तारा रिजाइन तौगदबनि हाइना अखोइ कुकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल न फोंदोरइबा स्टेटमेंट सिगी मसिगी रेस्पॉन्स पाखुमसे हौजिक फावगी ओइनदि कुकी एमएलए सिंगी साइटगी सु पिरपसु लैट्री बाद अदु मखताना येखिबा तारि हैबा वाफम सिगलोने नंगसिगी दालोके थरोम सिमो पुंग फाम बिबि दमकता सु जामैबोन अजा जलाल मदि पाबुंग मनि थागा फोंदो चरी मदासदा नॉर्थ विंडोना संदोक सबा नॉर्थ तालोक बसिनचरे मिंग ताबिरिबा सिंगबु अमुकाना खुरमचरी रियाद की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की अहांगबा फमसिंग कौरी अहानबर राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदी रिसेंटली वर्क तौबा हुजिक थबक तौबा मियोइसिंगना अप्लाई तौबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसी नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसी नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रादगिना
lakh amaga lising kun phawa oigani akupa marol gidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tawbirau natragana aikogi office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building hata New Chekon Road da lengsenbirau Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyeng changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malo gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawbirau natraga aikogi office Northeast Window TV Building hata New Chekon Road ta lengsenbirau Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani loinana hairiba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa maro gidamak 7005063196 ta contact tawbirau